Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May tubo aya anda uwan makapantag sa giyang kaiya gawi alungan na dimat. Tanu dan tanu ka ini sa para katanu agama tanu Islam agyang kutua kambibit yarai sa sulda masjid. Ira manuto a oras na gumasa adi mangusiat su imam. May aluy sa hadith apenutul nu Abu Hurairah radhiyallahu an amataan ko na sunabitan wa Muhammad na pitro yan. Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt wa man lagha fala jum'ata lahu. Ayamanaw to mga pagaryami na igirakon a Peter o kas iko padeka mi pagubay ka sa masjid si iko alungan na di maat ranak ka o di na targ ka amas sa asu imam na di mangusiat na sabenar amin ni itong kasagi ang kuto mga tao miya binasa nagumiyada agi ang kuto di maatian mga pagarya may tubuanan anda uwan wagamatan wa Islam na ayamapya na panganalan tano nagu tatano dan tano igiramano tuwa sisitano sa sulda masjid adi kepakay ubatano di maki bibit yarai si eko mga padetano sa masjid balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya. Barakallahu fikum.